Činjenica je da sve više žena zaposleno u sektoru bezbednosti ukazuje da se u Srbiji postepeno stvaraju uslovi da njihova uloga u policiji, vojsci, carini i službama bezbednosti pa i zatvorskoj straži bude sve značajnije. Gost emisije Srbija online je gospođa Vesna Nikolić, predsjednica multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje NAP-a iliti Nacionalnog akcionog plana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Šta za Srbiju znači donošenje NAP-a i kakva je uloga multisektorskog koordinacionog tela? Donošenje Nacionalnog akcionog plana za primjenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je izuzetno značajan dokument iz razloga što je 2000. godine doneta rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir, bezbednost, naglašavajući ulogu u postkonfliktnom oporavku i izgradnji mira od posljedica izazvanih ratovima. Ona je obavezujuća za sve članice Ujedinjenih nacija i da bi se ona uspešno sprovodila, bilo je potrebno doneti strategije i akcione planove sa jasnim ciljevima i vremenskim periodima kako bi se rodna perspektiva zapravo ugradila u mirovne operacije i programe oporavka. Nacionalni akcioni plan je izuzetno važan dokument za Srbiju, kao što sam rekla, jer definiše ulogu žene u sektoru bezbednosti, znači i u društvu uopšte. Znači, ona omogućuje da se žene što više prosto nađu u odlučivanju u sektoru bezbednosti i naravno da njihova uloga bude što vidljivija. Znate, žene u sektoru bezbednosti su uvek postojale, ali na ovaj način, stvarajući zapravo jedan normativni okvir, da tako kažem, njena uloga će zapravo biti sve vidljivija. Tako da Nacionalni akcioni plan je zapravo usvojen u decembru 2010. godine i on važi za period od 2010. do 2015. godine. Akteri, dakle, oni koji su učesnici i koji su radili na ovom nacionalnom akcionom planu su najpre Ministarstvo odbrane, koje je bilo i inicijator donošenja ovakvog plana, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Uprava carine, zatim Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao i mnoga druga ministarstva i agencije u Republici Srbiji, koje su, kako bih rekla, sistemska podrška zapravo u radu i sprovođenju svih aktivnosti iz Nacionalnog akcionog plana. Šta nam kažu podaci u ovom trenutku? Gde žena ima najviše kada pričamo o bezbednosnim poslovima? Da, mi smo dakle uradili jednu analizu gde smo zapravo videli da je povećan broj žena u ovom sistemu bezbednosti i od ukupnog broja žena u bezbednosnom, da kažemo, sektoru ili sistemu, kako god, u Ministarstvu odbrane prema podacima ima 19,1% žena, u Ministarstvu unutrašnjih poslova 21,8% žena, u Bezbednosno-informativnoj agenciji 30,9% i u Upravi carina 41,7% žena. Što se tiče multisektorskog koordinacionog tela, to je bilo pitanje, ono zapravo predstavlja operativno telo vlade koje se između ostalih zadataka staraju o tome da se politike, strategije i akcioni planovi zapravo budu usaglašeni i da se prosto na jedinstven način primenjuju u Republici Srbiji. To je samo jedan od zadataka kojim se bavi multisektorsko koordinaciono telo. Također, mi smo u obavezi da dostavljamo izveštaj nadležnom odboru vlade, ali isto tako i političkom savetu koji predstavlja jedan od mehanizama u stvari da bi se svi ciljevi i svi zadaci iz akcionog plana uspešno sprovodili. Ono što je također važno je da je pored multisektorskog tela i političkog saveta napravljeni su i određeni mehanizmi koji će pomoći da se svi ovi ciljevi uspešno
uspešno zapravo izvrše. A vama je konkretno zadatak da što više žena bude na bezbednosnim poslovima, ili tako? Naravno. Sad u tom smislu vidite kako svako od naših ministarstava i agencija, odnosno aktera koji učestvuju u ovom procesu, ima prosto različite delokruge rada, različite zadatke. Mi smo tu da zapravo pravimo jedinstven izveštaj i da pravimo faktički, kako da vam kažem, da formiramo zajedničke zadatke i da izvršavamo zajedničke ciljeve koje smo propisali napom. Jer kao što znate, Srbija je posljednjih godina donosila veliki broj strategija, naročito oni koji se odnose iz oblasti diskriminacije, ravnopravnosti polova. Tu su naravno i akcioni planovi. Tu je naravno svakako prvo Ustav i zatim zakoni, različiti zakoni iz ove oblasti. Iz tog razloga je posebno važno da se sve usaglašava, znači sve što je urađeno usaglašava sa već donetim strategijama i akcionim planovima. Dakle, ja smatram da je to jedan od naših najvažnijih zadataka. Ovo je sve u cilju rodne ravnopravnosti. Tako je. To je naravno sve u cilju rodne ravnopravnosti. Znate što je tu još važno? Upravo ovo usklađivanje o kome sam govorila je posebno važno jer se na taj način, kada mi definišemo aktivnosti koje su zajedničke, a nalaze se recimo kao aktivnosti u različitim strategijama koje je država Srbija donela, mi ćemo automatski moći da i više uštedimo i finansijskih sredstava i moći ćemo da radimo na zajedničkim projektima koji se tiču ove oblasti koja je izuzetno važna za Republiku Srbiju. Kako je zaista uloga žena u bezbednosnoj strukturi? Uloga žena u bezbednosnom sektoru, moram da vam kažem, nije ni malo jednostavna. Znate, tu su u stvari ono što je veoma važno da je dugi niz godina su vladale zapravo predrasude o tome o podeli poslova na muške i na ženske, o tome da u bezbednosnoj strukturi zapravo, da to nisu poslovi koji su rezervisani za žene. Žene su zapravo, jer u nekom proteklom periodu, mnogo više bile angažovane na nekim poslovima, administrativnim poslovima, ali moram da vam kažem da je posljednjih godina, naročito posljednje 4 godine, taj trend znatno promenjen. Tako da kada pogledamo statistiku i kada zaista analiziramo kako sada stvari stoje, mi uočavamo da ima mnogo više žena na rukovodećim radnim mestima, ima mnogo više žena operativaca i da vam kažem, recimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mnogo više žena koje su uniformisana, ovlašćena službena lica. Također, kod nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji dakle i žena koja je načelnik policijske uprave, to je načelnica u Užicu. Zatim smo imali komandanta mirovne misije na Haitiju. To je također bila žena koja je... Znamo, bila nam je gost. Da, ona je dakle zaista pokazala izuzetne organizatorske sposobnosti i tako. Zatim direktorka našeg centra za osnovnu policijsku obuku je također žena. Hoću da vam kažem još nešto. Jedan od važnih mehanizama koje smo mi definisali nacionalnim akcionim planom je i uvođenje savjetnice za rodnu ravnopravnost kao mehanizma koji će pomoći zapravo da se svi programi koje se odvijaju u određenim ministarstvima zapravo odvijaju na jedan način što će protok informacije i razmjena informacija da bude nekako bolje usmerena i usklađena. Sad vidite, kada to postoji u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zatim u Ministarstvu odbrane, Upravi carine i BI, pa znate, mnogo je jednostavnije da komuniciramo i da razmenjujemo sve naše informacije, jer složit ćete se, važna stvar je upravo ta interresorna saradnja. Naravno, mi sarađujemo svako u svom ministarstvu, ali je izuzetno važna i ta interresorna i naravno u ovoj oblasti i međunarodna saradnja. Gospođo Nikolić, hvala vam veliko što ste izdvojili vreme i što ste bili gost emisije. Hvala i vama na pozivu.